89 000 сомго сатылып тур туугандар. 21.06 тунасы. Артыраак. Так, мына ушундай. Молочный мына 230 000 сомго да алып тур мынаны дагы. Мынаны 89 000 алып тур дос. Туугандар. Күмүш түстү. Жакшы болду экен. Жылы 2000. Жылы канча экен ака бунун? 10, 2010 экен. Онду берип атат, азыр чыгат эми. Мына туугандар. Кетти. 21.07 тунасы кетти. Мына ушунда. Эми Геопиканын музыкасын коюп алып айдайт эми туугандар. Мына ушинтип туугандар азыркы нөлжөтүлөрдүн сатылганын көрдүңүздөр. Эми мынантип унан кымбат жагынан баштап силерге арзанына чейин көрсөтүп барайлы. Аягына чейин көрүп туруңуздар. Мына жерде 21.07 турат. Баасын айтып коюң ака. 290 а? 290 туугандар. Мына 2011 экен. Номерларды көрдүңүздөр, байланыша бересиздер. Жакшы болду. 290. Пай. Салондорду бир ачайлы. Жакшы. 21.06 туугандар. Уф, ля-ля дейбиле состояние. Көрөсүздөр. Чек-чек го, чек-чек жаныбар. Bir salonda açabız, bağını surayız. Bağısı kança aqa bunun? 250 dolar. 250 ha? O, sapsı taptaza qapqara. Üzerinden berine eşitlerin görösüzдөр tuğanlar. Endi taza maçtan taza dep aytış керек. Азыр арзандарын да көрсөтөм, аягына чейин көрөсүздөр ага. 98-жыл чыгылган 0554 менен 000098 туғандар. Так, Нива 4 eкен бул. Канча баасы? 450 000 2016 жылы чыгарылган бензин газ дейт, а? 500 менен 11 40ка байланышасыздар. Мына ушундай. Elektropakет. Elektropakет. Мында шумка болгонбу? Ооба. Шумка да болуп турат тугандар. Мына. Колонкалар өздөрү. Жаза болгон ачкой. Мына. Көрөсүздөр тугандар. Таза бар жол жайында экен. Шөктөрдү коюп койгон. Байланыша бересиздер. Бола турган канча болот, жигит? Баасы. Канча бересиң? Мындай боло турган. Канча? 300 канча? 320 төбү? Жок. 340. 380ге бербейт. 400. 400 боло турган, а? 400 дейт тугандар. Байланыша бересиздер. Сала бересиздер, а? Так. Мына ол 07 кимден болду экен? Ээси жок экен. Кимден мал? Тартып коюнчу. Так, сиздерден эмеспи бу? 2000 канча дейт? 2013 жылы чыгарылган. 51 мен 42 55 50 жактыр. Мына ушундай. Көрөсүздөр. 21.07 тунасы ушундай. Жыйырма бир алып тугандар. Транзит номерда. Тунустан номер өтөт, Россиядан келиптир. Жаңы эле. 2002 жылы чыгарылган 0555 менен 42 60 баасын сурайлы. Баасы канча таксыр? 160 миң. 160 миң, а? Жакшы, бир салондар бир тартып коюн, а? Жайында эле экен, а? Канча ступка кабыл? 5 ступка 06 мотор. 5 ступка 06 мотор, мынаны караңыздар. Мына ушундай. 5 ступка 06 мотор тугандар. Баасын уктуңуздар. Аны кылабыз. TikTok, YouTube дагы. Мында дагы 07. Мына кимден экен? Канча баасы? 220 000 сом, 21.07. 2010 жылы чыгарылган 0755 11 60 70 экен. Көрөсүздөр тугандар.
Пробег 100 000. Жыттар башка жыттар иштер, сон. Aslında aranızda. Gördünüz mü? Байланышырса 220 000 сом сурап тұр. Мына ушунда айтқандар. Так, мынаны қараңыздар эми. Чек-чет го, чек-чет, Жакшысынан басып насип кыла бериңиздер, туугандар, баасы кымбат болсо дагычы. Кудай буйрса миним кыларбыз. Анан ардына чейин аз барабыз силерге. Так. Ака канча баасы? 250, Номеруңузду айтып коюңуз. 0550 0550 0185 68. 0185 68 aka. Болду aka, байланышабыз. Мына ушунда 07. Kança diye atı var? 250 deyt aka. 250. 250 000. Так. Qancha ekan bасы? 190 000 сом. 55 мен 16 00 72 2007 жылғы 07 екен туғандар. Ашындай. Салынdır. Sen bir? Bol oturağın sol olsun. Qancha düşüp berесиң ко? 170 diyor. Bol oturğanı 170 000, ha? Жақсы. Мына шундай. 06 qancha ekan aka? Bası qancha aka bası? 170, ha? 2003 ekan, 16. 170. Коробка 400 тукка ekan to'g'anlar. Yaşıyoruz bunda. Görüyoruz. Ben ıldıyla öğrenelim. Maldağı çekçe yegenler turat. Alardağı tartaylı tuğanda. Tak. Bundan ölceti kança eken aka bağısı? 190 ha? 190. 2013 yıl çağırgan nomurlar 709 02 01 93. 190. Burada sarı. Salonlar tuğanlar. Байланыш бересіздер. 190 000 сом. Сөйлешеміз aka. Lada Priora. 2008 жылы шығарылған. Так, 170 000 сом сұрап. 770 мен 12 42 14 туғандар. Машындай. Tez arada siloşöz. Kovası жақсы алабыз туғандар. Так. 21.07. Скалар қараңыздар. Жылы қанша, пулы қанша жазы білейді. Ассалаумалейкум ака. Жылы қанша екен мұның? 2011, а? Пулы қанша? 210, а? Номерларды айтың ака. Номерларыңызды айтып қойыңыз. 0550 08 01 84, ha? Oldu aka, сөйлешеміз. 84. Мына ушундай 21.07 туғандар. Дискалар 16 болса керек бұлар, а? Сөйлешіңіздер. Нива туғандар. 2010 жыл шығарылған бұл. 708 мен 51 95 95 2010. Daha önce айтып қойлы. Мына ушундай. Ассалаумалейкум. Бағасы қанша екен мұның? 350, а? 350 000 сом туғандар. Салондар ұродастар. Настроение жоқ, что это камда? Так, Нива қанша екен Нива? 440 000 сом туғандар.
400 bö? 709 менен 92 40 93. Ya 40 bin taşladınız baka? Cevap negizde 400 oldu. Жақсы. Мына салондарды көресіздер. Çilik çok mu? Çilik жоқ, а? Жақсы. Başta 115 yıldan. Қаншаға бүтөт? Бола тұрғаны. Жақындаштырып. 360. 360-тарға. 370 380, а? Жақсы. Шуларға бүтіп қалды екен, туғандар сөйлеше бересіздер. Шынында өте таза нива екен. Таза nima kerak? Bilesizler. Tak. Pul qancha ekan aka? 07. Ақшасын айтып қойын. 150, ha? Siz demesiz 150 ekan. 2010 ekan, ha bular? Sizden mi özü? Siz tartpayım aka, maçtan tartып qo'yilib. 58 Şimdi onlara baylanışa verirler. Bunlar şunday. Bunlar ayağa ıntılığı da temiz. Vay moda, vay moda. 2010 ekan. Bağısı qancha bağısı? 170. 170 bin so'm. $170.000 so'm tuğanlar. Lan ölceti gitti. Bağısı qancha ekan? Taqsir bağısı qancha? Bağısı geç ketip kaldı. Ketip qoldi mı? Satıldı mı? Evet, süreç tatlı. İyisi ketip qoldi deydi. Çağırıp qo'yinglar. Suraverasizlar. Так. Aldır götüyle. 06 kimden ekan? Sizden mi? Esi yok ekan. Tak. Ara jönödü ama aldı o'xshaydi. Tak. Volga 150 ming deydi. Так, 2005-yıl çıkarılgan bu. 990 мен 05 50 07 tuğanlarım. Ol жерде бел айында var ekan. Ee, 21.06 95-yıl çıkarılgan 120 bin so'm tuğanlar. 507, 87, 84, 88. Motor satıldı bak ha? Qanchaga ketdi bu? 92 ming so'mga ketdi tuğanlar. Şunda 28 ming tashlagan bo'ldi tabii. 28 ming tashlabdi tuğanlar patolog bahasından. Bunda şunday bazar. Bundan öljetinde so'rab qo'yinglar. Bağısı qancha ekan? 2011 770 92 66 58. Aka bağısını aytib qo'yingiz. 170 kim var ha?